ibuka yuko byose byahanuwe ko bizaba mu minsi ya nyuma, ubwo abantu bazaba bikunda cyane, bakunda impiya, bakunda ibibanezeza. Ku Murya TV rero twongeye twabazaniye amakuru yanditse, kuko dore ko muri iyi minsi turi mu bihe by'ikoranabuhanga, rero no kuvuga ngo ya makuru ataba yizewe ntabwo twebwe tujya tuyavuga ku Murya TV, dore ko duhora tubazanira amakuru agezweho kandi meza. Uyu munsi rero yoyo arananditse, ariko akunze kuzamo urwenya cyane, kuko yagaragayemwo urwenya cyane ariko rudakabije. Amakuru rero y'uyu munsi tugiye kuyababwira, kandi duhereye ku makuru agiye avugwa mu bakinnyi. Amakuru y'uno munsi rero turaza kuyavuga, kuko ikibuga cyaho uyu munsi twasuye, twasanze ikibuga bakiniragaho ari iparato. Amakuru yanditse kandi yizewe, twabajije abakinnyi bakomezaga gukinira kuri icyo kibuga, nuko batwizeza neza yuko rwose abakinnyi bari bukinire kuri icyo kibuga cyitwa parato bari bube ari bakeya cyane bidakabije. Hanyuma abafana nabo bari bahari, ndetse n'abanyamakuru twahahuriye nabo bari bahari. Turaje mu kanya tubakomereze amakuru agiye agezweho ku Murya TV. Mu cyimbo cyo gukunda Imana, narashobewe bene data, njye narumiwe, aho mbona umusaza afata uruhinja ku ngufu. Twababwiye yuko rero amakuru turi buyabakomereze mu kanya, kandi akanya burya kose gakoreshwa neza cyane. Twatangiye rero tubabwira yuko twagiye ahantu kureba amakuru, tugasanga abakinnyi baje gukinira kuri icyo kibuga cyaho twagiye, nuko aho hantu rero hari mu karere ka Kanyurabwenge. Mu karere ka Kanyurabwenge rero mu murenge wa Ndahabasanze, akagari ka Rebero, nawe ukirebera ku Murya TV. Hanyuma umudugudu wa Rinkomanirizo. Twatangiye rero tubabwira yuko turi buze kubabwira uko ikipe zakinaga zari zimeze. Ikibuga cyo cyitwaga parato nk'uko twabibabwiye, naho baro yoyo yari ubugari bw'akawunga bita mugurusu. Twababwiye kandi ko turi bukomeze tubabwira amakuru yizewe kandi yanditse neza, kuko atanditse yoyo twebwe ntabwo tujya tuyavuga ku Murya TV. Akawunga rero niko kari baro kuri parato. Hanyuma abakinnyi mu gihe bari biteguye gutangira gukina umukino wabo, abakinnyi batangiye ari abakinnyi babiri ku mpande zombi bari barujanga.
hanyuma ku rundi ruhande abakinnyi bo ku rundi ruhande bari ba Birungo ndetse na ba Kanyanya ndetse na ba Sesitomate, abakinnyi bakomeje kugenda biyongera bazamwo abitwa ba Zingaro, hanyuma abakinnyi bakomeza kugenda biyongera bagenda bagwira, haza kuzamwo n'abandi bitwa ba Sose. Abakinnyi rero bakomeje guharira bavuga ngo baraza gutsinda, ntibyatinze rero umupira watangijwe, ariko umusifuzi wo ku ruhande rwo hepfo yasifuye umukino abahaye iminota 2 yonyine. Yari incamake y'amakuru, turabakomereza mu kanya kuko byarangiye ikipe ya mbere yabonekagamwo ba Nyirakanyanya ndetse na ba Njanga batsinzwe ibitego 5 ku busa, kuko iparato nyine yahise isigaraho ubusa, nuko abatsinzwe banuye iparato yabo, hanyuma natwe nk'abanyamakuru duhita twitahira. Ngaya amakuru yari yizewe kandi ubwo yanditse neza mu bitabo byacu byo ku Murya TV. Turaza kubakomereza n'andi makuru nakagaruka. Uwababwiraga aya makuru yizewe kandi meza cyane bamwita nka Miefrestation ukorera ku Murya TV. Ushaka kuba wampamagara kugira ngo nze kuba nafata amakuru yizewe kandi ameze neza aho ngaho iwanyu, wampamagara kuri nimero ya 0790240225 nkaza ukambwira ayo makuru. Tubibutsa yuko ku Murya TV tuba tubafitiye ibikoresho byiza kandi bihendutse ku bakinnyi ba komedi, abashaka gukina komedi bakoresheje mikoro nk'izi ngizi tuba tubafitiye, tuzibagezaho dukoresheje ikoranabuhanga, kuko ikoranabuhanga ryaragwiriye, dore yuko rwose hasigaye harateye ikoranabuhanga rinyaruka cyane. Iyo ugiye kuri WhatsApp uhasanga uburyo bwo gusharinga abantu, uburyo bworoshye cyane. Iyo rero ushaka izi mikoro zikina komedi uraduhamagara tukazikuzanira, kuko dufite uruganda tuzikoreramo, tuba tuzifite ari nyinshi cyane. Iyo rero ubishaka tuzikugezaho ku ikoranabuhanga tukazohereza kuri WhatsApp. Nakagaruka turakomeza tubabwira n'andi makuru agezweho. Ciao ciao, turi kumwe.